Di zaman Wali Songo mungkin insyaAllah. Sebab nang lain Indonesia tak ada mereka. Sebab ada kebiasaan minal a'idin wal faizin. Padahal baik orang banyak salah mengucap mereka. Beda sama minal aizin wal faidin. Beda minal aizin wal faizin. Karena tahu ni makna apa ni? Saya maksud minal aidin dari ada ya'uduh ni. Ada ya'uduh. Maknanya abali. Minal aidin mantaran tetia kita nikah dari orang-orang yang seabali. Teti murni boleh, bersih boleh, pada pergi boleh. Karena semua orang tu sana. Daripada maksud minal aidin. Wal faizin dari faza yafuzu. Faizin ban mantaran tetia orang-orang yang si ontong. Ontong kalaban pun apa? Ontong kalaban semua orang tu sah. Ontong kalaban kenjaran seekor laban. Minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Beni terjemahan minal aidin wal faizin. Kita mohon maaf lahir batin. Sebagian orang memaknai minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin. Jadi seolah-olah mohon maaf lahir batin. Beni keterjemahan minal aidin wal faizin. Beni ternyata. Iya. Minal aidin mantiran jadi orang-orang yang seabali. Jadi bersih boleh. Pada orang yang seerem diaki boleh. Seelahir aki boleh. Wal faizin ban mantiran jadi orang-orang yang seontong. Ban muka-muka kita setuju menikah. Termasuk orang-orang semilo menikah. Tak termasuk orang tak curung ngeprogi. Amar ke masuk bulan Ramadan. Tapi kemudian tak sebuah ratusan. Amin Allahumma. Amin. Ben lamun orang biasa atrawih ni Ramadan teretan. Tak agak pegak. Ben insyaAllah nang masjid Nur menikah. Ben malam atrawih. Berapa rakaat? Berapa rakaat teretan? Hah? Dubolo, ngalak si dubolo, napa ngalak si? Soalnya semakin beda istilah kortingan, berarti. Beda istilah kortingan. Jadi ini Mekah benikah, biasa tahun-tahun sebelumnya di Ramadan semakin benikah. Orang atarawih di Mekah, di Masjidil Haram maksudnya, lebih nikah 20 rakaat, 10 salam. Semakin korting, jadi 10 salam berarti 20 rakaat plus witir 3 rakaat, berarti 3 rakaat. Pada zaman lambat, mulai ke zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Tahun ki buru bani ke Masjidil Haram di Mekah bani ke cuman 10 rakaat, berarti sebenarnya apa? 5 salam. Plus 3 witir, berarti 13 salam. Berarti beda kortingan 1% bani ke. Kortingan 40%, gitu. Tapi kila korting walhasil kita atrawih. Gimana? Sebab unggu tarawih panika dari Kanjeng Nabi sobung batasna ternyata. Aslina panika. Engki. Aslina sobung batasna. Baru zaman Sayyidina Umar bin Khattab, baru kemudian Sayyidina Umar bin Khattab panika makon kaangkui atrawih 20 rakaat, 10 salam. 20 rakaat. Plus witir. 3 rakaat. Zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panika punten tak atrawih ben malam di masjid. Pertama atrawih orang banyak pusat. Karena ninggalnya Rasulullah salat Masjid Nabawi, Madinah. Nah, orang yang berjamaah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kuda banyakan boleh. Malam ketiga Rasulullah tak keluar, Mas. Rasulullah tak keluar. Apa nama tak keluar? Sebab Kanjeng Nabi ini serga kita. Mun pas Kanjeng Nabi keluar malam ketiga, keempat, kelima terus salat tarawih, wajib pas tarawih ini kata. Ding wajib kita tak kelar. Jadi dia bilang Nabi engkau jid atrawih terus. Malam ketiga kok tak keluar. Apa tak keluar? Tak kok pas wajib bagi ben pangeran ketang umat. Akhirnya pas tak kelar. Jadi kanjeng Nabi pada kini serda kita. Kita Rasulullah Muhammad SAW belas ke kita. Sesuatu saya tak khutbah wajib. Rasulullah menghindari. Termasuk apa-apa orang mak ben kanjeng Nabi panika kunut ning sabu panika tak wajib. Kita sabu orang kunut tapi benih belum wajib benih. Bisa kunut bisa tak kunut. Rasulullah pernah kunut sebulan. Mereka panika tak kunut. Kita. Nah orang ngucaki kunut jibit Rasulullah cuma kunut nazilah. Intinya Rasulullah kunut tapi tak harus terusan. Apa tak harus terusan? Takut pasti wajib. Jadi
Kita penikah kunut sobu tepak penikah pun. Lah apa mata wajib? Apa jeng Nabi mata kunut terus bak lete wajib pergi kunut. Pada ban tarawih benar. Pada ban tarawih. Rasulullah tarawih 2 malam. Malam pertama, malam kedua. Malam ketiga akhir apa jeng bah? Berjamaah tibi orang. Tapi dapat zaman Sayyidina Khattab, waktu itu khalifah Sayyidina Abu Khattab, lalu kemudian ada buki ayo kita berjamaah 20 rakaat. Tak kira pas wajib lamun ampun zaman Sayyidina Umar. Lepas ni kepasanan ikebai palanggeran ben kita. Lamun Sayyidina Umar Khattab khalifah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben ka salat 20 rakaat, maka kita salat 20 rakaat juga. Lamun rutin awite atrawih sepen malam Ramadan, mesti ketemun ban Lailatul Qadar, mesti benar apa. Jadi tak usah kerana Lailatul Qadar je malam berapa kana? Segemian, apa terlalu lekoran, apa selekoran, apa pito lekoran, apa setengah lekoran. Sampai beda konsep Imam Ghazali nang WA gitu, berkeliaran. Lamun awal Ramadan, tepat nang malam pada bab Kamis, hijab pun. Maka Lailatul Qadar, lamun takhil situ Ramadan malam Kamis, maka Lailatul Qadar malam takhil Semi. Orang yang tak tarawih kapi bah. Kudu ngalak malam takhil Semi tok boleh nah. Le, panika bahaya na panika. Bahaya na kita. Jadi orang yang nantang, mana tidak bermain kerambol. Amin kerambol, amin remi, amin domino gitu. Bahasa orang yang tarawih amin domino. Apa? Ki malam takhil Semi dia bunyi Imam Ghazali. Pola na Lailatul Qadar dia bunyi Imam Ghazali ki malam takhil Semi malam Kamis. Ki buru tampaan tepak malam Kamis. Nah, padahal tak usah ngerena apa ni gampol lah. Tak usah ngerena apa ni. Sebab debuna ulama selain juga kata Syekh Muhyiddin bin Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi, Imam Muhyiddin bin Arabi ada buaki malam Lailatul Qadar banikah bisa sebelum lekoran. Bisa sebelum Ashrul Awakhir. Tapi dengan malam 10 kedua. 10 kedua berarti malam tanggal 11, 12 sampai tanggal 20 gitu. Selekor dua berarti 10 ketiga. Pada kita pun masalah. Dia bunyi Imam Muhyiddin Ibn Arabi. Pasal Imam Muhyiddin Ibn Arabi, Imam Muhyiddin Ibn Arabi ini orang yang sangat masyhur walina. Sangat masyhur walina. Pada ada bus begini. Jadi para hadis saja kita paling malam Ramadan usaha kita tarawih. Lamun tak mampu 20 rakaat cek pas kebut. Lamun tak mampu 20 rakaat santai cek pas panggap but. Cek pas pangebut. Ngabut Allah. Gimana beratan? Lah kisah bahaya ternyata karena tak tumak nina. Tumak nina ini kamu ku telak madhab dari 4 madhab wajib. Madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i TV, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Si ada buat kita maknina pada ke sunnah, pada ke cuman situ madhab Hanafi. Madhab Hanafi pada kita ada buat kita maknina tak wajib. Jadi pada ke cuman saya maselamat orang yang saya ngebut, maselamat orang yang saya ngebut apa aja, beda sengesah gigian ternyata. Iudan. Ki pada sengesah madhab Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi bani ada bagi tumak nina hukum sunnah bani wajib. Maksud tumak nina apa? Tumak nina yang dibandingkan neng misalnya i'tidal atau benar rukuk kantang rukuk. Neng waktu rukuk bandingkan seorang baca subhanallah. Kan sedetik atau sedetik setengah. Ikutan subhanallah subhanallah sujud subhanallah. Seorang subhanallah neng bandingkan apa yang kau caki tumak nina. Ben pada wajib mungku telok madhab. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, ben madhab Ahmad bin Hanbal. Sedangkan madhab Abu Hanifah ada bagi pada sunnah. Tumaknina pada sunnah. Nah, panika seki bedem ontong arakan. Lamun seumpaman sedajan madhab panika tak ngesaki ka bejang gila. Tak paham musibah bener-bener. Lamun umpamana bejang ngebut panika tak asam ku sedajan madhab. Tapi ternyata macam Fatihah wajib nih. Macam Fatihah mungku imam wajib.
Madhab Abu Hanifah juga. Jadi lamun takar tak jepok macam Fatihah. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ni kan. Bisa pergi angan ke rokokan. Gitu. Angan ke rokokan rumah akan patolah. Gitu. Akan kolak. Gitu. Itu bang tarawih saya ngebut. Bisa-bisa pak stasa menikah. Dari kimba masaran. Sepas yughfar lahu menikah. Padahal di buku Nabi gila. Raghima anfu rajulin. Dakhala alaihi Ramadan. Thumman salakha minhu. Qabla an yughfara lahu. Kita sabora Ramadan lah tak ada. Iman ternyata. Sangat iman. Jadi para hadirin setia. Panika bentuk belas kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat kita. Neng barang sejat lakar lamun ewajibahi kau bata berda. Rasulullah tak ngelakonin pasaran. Atau ngelakonin tidak selalu melaksanakan pernikah. Tidak selalu melaksanakan pernikah. Jawaban sambian Imam Abu Hanifah pernikah demang, gibutan. Karena rukuk ternyata tidak tumaknina nang bajang pernikah sunnah. Tapi beda seberak juga nang Imam Abu Hanifah ternyata. Nang Imam Abu Hanifah witir pernikah wajib. Sampian apa jang witir buntan kan pajang duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gibutan. Sunat kita terkadang lakonin, terkadang tak lakonin. Gibutan. Qabliyah ba'diyah terkadang lakonin, terkadang tak lakonin. Tapi mun madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah si ada begitu maknanya pada sunat gila awitir pada wajib. Kudu awitir karena kanjeng Nabi tak pernah tidak witir. Dasar yang gimana karena Rasulullah Muhammad SAW tak pernah tina salat witir. Para hadirin setia. Belas kanjeng Nabi Muhammad SAW dekat kita panikah. Panikah jelas belas sampai setan. Belas sampai setan. Sayyidina Rasulullah setan panikah belas ke kita. Mau bisa. Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW dan setung tebu dan setung hadis ada bagi hayati khairul lakum tuhaddithuni wa uhaddithukum tangkau di yang kau odi artinya Rasulullah pada suarga nikah bagus dia ke kita apa nama sebab lamun Sayyidina Rasulullah berada di tengah-tengah kita ada masalah karemator kanjeng Nabi. Ya Rasulullah bermasalah sekitar-sekitar. Rasulullah akan menjawab. Tuhaddithuni wa uhaddithukum. Mun ko odi ban bisa atungin ke sengkok bisa jawab apa keluh kesah nabakna. Bisa menyelesaikan persoalan nabakna. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga jabri Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mamati khairul lakum. Ban mati sengkok bagus kan ke bakna. Engkau odi bagus ke bakna. Ban bisa ngitungin ban sengkok. Engkau bisa aja pertanyaan bakna. Sengkok mati bagus kian ke bakna. Karena lamun sengkok mati. Tu'radu alaiya amalukum. Amal banji ya. Apa tahu ke sengkok. Dia benar kanjeng Nabi. Dia benar Sayyidina Rasulullah SAW. Amal kita menikah. Diperlihatkan ke Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Berarti kita kumpul mensamangkan majlis menikah nengitadina Masjid Nur menikah pada kecukan kawalatan ke Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita menikah kenal ben kanjeng Nabi sampai Sayyidina Rasulullah juga diseta ngulatin dek kita tu'radu alayya amalukum tahu la kona ban kapi kesengkok dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In wajadtu khairan lanjutnya hadis mereka. In wajadtu khairan hamidullah alaihi. Lamun sengkok nemunin kalakuan jiban bagus, kalakuan banji saleh, amal banji becek. Hamidullah alaihi. Engkau asyukur ke pangeran, muji ke pangeran atas bagus amal baat. Alhamdulillah umat abdina kus bagus tak lar-melar. Tapi lamun bisa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangale kita ternyata sebaliknya.
Wa in wajadtu ghaira dhalik. Tapi lamun sengkok nemunin dak ke amalan baat sebalik dia. Tak bagus. Rasulullah tak ada begitu juga. Ya, Rasulullah tak ada begitu. Wa in wajadtu syarran buntan. Tapi Rasulullah ada bu. Wa in wajadtu ghaira dhalik. Bun kok nemunin amalan banji tak ngaji ya. Istaghfirullah lakum. Sengkok minta aki seporah ben kapi ke pangeran. Istaghfirullah lakum. Sengkok minta aki seporah dak ke Allah setuju tusan baat. Titi berhati saja. Inilah karena kita titi orang fokus bisa dina Rasulullah epoci ke pangeran. Inilah karena kita titi orang rosak, titi orang meler. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kuburan. Jasad sebelum kuburan, bukan? Arona Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bangkit ke leban orang. Bisa bangkit ke leban orang. Bahkan Jabir Imam Suyuti engkau ketemu bi Kanjeng Nabi lak melak Benyamin peh lebih dari 70 kali. Pada kata Imam Suyuti. Pasal Imam Suyuti panika ulama se ekocaki ulama ul jin. Ulama jin berkebun apa? Angkit na panika cek saki bagi ka umurah benyaan angkitna, benyaan karangna tempeng umurah. Karangna tempeng umurah lebih banyak karangna. Paniki maksudnya. Ada bu engkok ketemu ben Kanjeng Nabi lak melak. Berarti pada bekenging atau bekongang orang yang panik kata bangki ben Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam posisi yang dotan. Kongang ternyata. Ben bedah dari orang-orang si Odi samangken panika. Si Odi samangken panika. Tapangki bi Sayyidina Rasulullah lak melak. Ada ternyata. Sudah? Beda orang kaparengan tapang kidak Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la melak. Lamun amin pe Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bani kampun. Kibutan. Lamun amin pe Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun biasa. Lepas ni kita pangki bi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nutua ki Kanjeng Nabi bani kateretan. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan dek kita. Bahkan daripada Kanjeng Nabi di surah hadis engkau dia ben pangeran ebrik stung kitab se neng kitab dia setuju esena nyaman-nyaman ahli swarga ben nyaman-nyaman bapaan ben nyaman-nyaman sukuna mulai dari Nabi Adam sampai kiamat. Begitu juga engkau ebrik kitab ben pangeran stung kitab se di dalam kitab gila ese menyaman orang ahli neraka ben nyaman-nyaman apana ben nyaman-nyaman sukuna mulai dari zaman Nabi Adam sampai dekat hari kiamat. Artinya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uning dek ke orang yang masuk surga paserannya mana ben pasera ben dari ke malamata pun apa dari berak sungai pun apa dari bor sungai. Memang kapi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beniku zaman Saudi semangken mulai dari Nabi Adam sampai kiamat Rasulullah panik paling uning ben mengira ria ahli surga. Begitu juga sebaliknya, ria ahli neraka. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengauningin persis ke pribadi-pribadi kita masing-masing. Sesilamun Sayyidina Rasulullah bela sesekintuh, pun apa pasangan seharusnya kita ke Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus dikerjakan kita ke Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita nikah banyak salawat ke Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masjid. Gitu. Nomor 2 ngireng Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 ala dinin umat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penikah kita maknanya ngabdi dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk malam semangkin penikah. Muka-muka perpangkian malam semangkin penikah niatagi manteran tetia kabungaan dek Kanjeng Gusti Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kumpul bangkian penikah, saya ngaji, saya borok, saya adanain, saya abiayain, bersetuju, saya hadir bangkian penikah, saya nolongin, matiktar, bersemacam, niat taki ke anghi mabunga. Kanjeng Gusti Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlamun itu tujuannya, maka kita insya Allah diakui sebagai umatnya. Kita tibi sih ngaku umat Kanjeng Nabi, tapi belum tentu Kanjeng Nabi ngaku umat dia ke kita, gimana? Mun pengetahuan kita benika yaku umat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pada ban kita kusteh abdi ke bulan ajudan ke pangeran. Gimana? Tapi pun apa pangeran ngabula ke sampian. Pun apa sampian diakui sebagai kebula ban pangeran. Lah ini belum tentu. Pun apa sampian yang disifat pada ban kebulan pangeran. Pun apa sampian yang disifat pada umat Sayyidina Rasulullah. Ini pertanyaan. Lamun kita teroyakun sebagai umat Sayyidina Rasulullah telok panika kibur. Banyak salawat ke Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena pagi tak kira campur bahasa nantiretan. Pagi tak kira campur. Tak kira samar, gibutan. Dia ke Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setuju umat. Sebab umat pagi panika berkumpul dengan pada mahsyar panika beda 120 baris. Beda 120 baris. Belum polo baris panika baris Sayyidina umat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak polo baris panika baris umat Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa pak polo baris ipa kumpul pagi ning padang mahsyar. Belum polo baris panika umat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapi. Tapi kita tak usah ngaju lagi pagi panika. Rasulullah ngauningin mun umat kanjeng Nabi terak muana. Mun umat kanjeng Nabi terak tananga. Mun umat kanjeng Nabi terak sokona. Karena wudu. Karena ngada wudu. Jadi wudu pada keteretan pagi cekak. Lampet wudu pagi pada kecekak. Mun orang yang terlalu gendeng atau terlalu dina. Mun wudu cek serbet. Bu, tinggal wudu. Cek apa? Cek lap. Cek serbet cek lap. Torot sampai kering tibi. Sebab makruh munillah. Dan pagi penikah bakal ditanda ke kita. Bakal ditanda ke kita bahwa kita penikah yolatin benengajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jijitan umat. Kebetulan. Milana kita penikah bakon keangkui mun bisa mudawamatul wudu. Mun bisa tak betal wudu. Tapi makai tak betal wudu, ternyata pas nyongok TikTok goyang. Tak betal wudu, tak teman betal. Kayak mau nyongok TikTok lebur sa goyang. Lah, bahaya nih kan. Jadi orang puasa, kiai yang belum ada panik tak betal geresa lapar, nyongok YouTube. Saya nyongok apa? Rock Mini. Buka titik Jos. Kidinggi aku lihat tertan koplo buka titik Jos nih udan. Lalamun pani kasih yolatin apa asa masanan. Pas sudah bicara dengan mata nata apa asa benar. Mata nata apa asa. Jadi pertama puasa pani keteratan ngajarin kita keangkuin ningki lagi barang halal. Mak le neng 11 bulan selain kita ningki lagi barang haram. Neng Ramadan kita tak minum, tak ngakang, tak ajibak ke bini waktu siang. Hiburan. Makle kita bisa ninggal lagi barang haram neng 11 bulan selain. Jadi panika madrasah. Ramadan panika apa? Madrasah. Kita akuliah sebulan. Akuliah neng madrasah Ramadan. Akuliah dengan madrasah Ramadan. Ngajarin kita ke aku ninggal lagi barang halal. Lelapun perang halal sausra tinggi lagi sampai tak minum ini lah halal. Sampai tak ngakan lo halal. Ngumpulan bini lo halal. Lalu ini keban pangeran pokok tinggi lagi dengan bulan Ramadan yang siang. Pas yang siang sampai nyunggu TikTok agoyang. Masuk akal nih ternyata. Masuk akal nih. Cek minum poin sampai perang halal pendikilah betal. Napan boleh sampai ngolatin barang haram. Pas kanjir di kimben nih usah. Mata panika ternyata mata. Itu dia kisah dengan Allah Jalla Jalaluh. Keangkui ngulatin selerana. Lin nazar ila wajhillah. Keangkui ngulatin selerana pangeran. Mungkin neng dunia kita tak bisa ningali ke pangeran. Tapi pagi kita bakal ningali ke Allah Jalla Jalaluh. Wujuhun Yawma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Quran kita. Di hari itu banyak robah wajah saya mencorong, setera.
Wujuhun yawma idzin nadhirah, terak. Robene terak ila rabbiha nadhirah. Bisa ningalen dek ke pengiran. Pagi kita ningali ke pengiran. Ngangkui apa? Kui mata teretan. Kui mata. Kedepan apa? Tak usah tanya cara nah ningali pengiran. Tak usah tanya cara. Nah, intinya mata penika diciptakan untuk sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga. Kenapa? Ngolati pengiran. Ngolatin Allah Jalla Jalaluh. Jadi cak kuna kini ngalen rok mini. Bertelok tusan mata penika. Bertelok tusan mata. Mersitung ngabasaki maksiat. Aurat, porno, ini dan itu. Sanajan lebat TV, sanajan lebat HP, sanajan lebat internet. Kenapa lamun beda iklan, iklannya orang siap neng Shopee, orang jual pakaian. Benereng orang ngecekak, dia mau pakaian dele lagi pas benereng orang, aduh lah, gunung kuna Google gitu. Si Andi bener karena yang Yahudi. Iklan obat kuat saya keluar kipas. Gitu. Namun pas muncul TV, neng HP muncul TV gitu. Ya tak sengaja. Skip. Langsung kusot ke atas. Geser langsung. Jadi cengeng. Jadi cengeng. Terus sebon cengeng. Gitu. Tadi ke maksiat mata pertama. Maksiat mata kedua, an-nazar bil istihqar li mu'minin. Ngabesaki kalaban menghina, merendahkan dakrai mukmin. Ngabesaki orang dipandang dengan rendah. Memandang orang lain dengan rendah. Leban ke maksiat ya. Maksiat. Apa ba'ad? Jakun ba'ad. Leban ke maksiat. Memandang orang lain walaupun penikah ahli maksiat retan. Kita penikah tidak boleh merendahkan orangnya. Beci ka maksiatnya eki. Beci ka maksiatnya eki. Karena bisa jadi lamun sampean merendahkan orang yang penikah, takut ben pangeran pasti balik. Balik itu apa? Balik sampian akhir pas nanti tipe ka maksiat penikah. Orang yang penikah siapa? Topat ben pangeran dari maksiatnya. Tak pas bahaya. Jadi, nang hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man 'ayyara akhahu al-muslim bi dhanbin irtakabahu lam yamut hatta yartakibahu." Pasal orang se menghina. Ke Khalil Yasin tak rabu ni kita kata. Tak rabu ke Khalil Yasin. Pani ke Khalil seksa ke ban ke Khalil Yasin kenya. Ipong sama. Alhamdulillah. Lanjut ke lagi. Jadi, kenapa kelak? Lamun orang, seperti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu al-muslim bi dhanbin irtakabahu lam yamut hatta yartakibahu. Pasal orang senyaleh orang muslim selain sebab tusah seelakonin benda muslim gelak, maka orang gelak tak kira mati senyaleh benika kecuali ngelakonin tusah sepadah benda secale. Paham betul? Faham ini? Jika beda orang menghina karena orang yang panika pelacur. Banjir bini PSK pelacur, sampah masyarakat. Acil cerita. Balik ben pangeran. Pas sampian sedih panika. Sebab kita panika ben pangeran kayak ngereksa. Maka kita benar jalan yang benar. Kita benar jalan yang benar benih karena kita sadar benar. Tapi karena kita eteng-teng ben pangeran. Karena kita panika reksa ben pangeran. Tek yocol ben pangeran nang jalan si bener. Mun pas yocol ben pangeran nabui sampean. Kita panika nabui men yocol ben pangeran. Jadi tak kenging memandang orang lain bi'ainil ihtiqar. Tuzakian. Maksiat mata salah satu yang benika memandang orang lain kalaban pandangan menghina. Mertelok maksiat mata benika
An-nazar ila dunya bi'aini ta'zim. An-nazar ila dunya bi'aini ta'zim. Ngabesaki dunya, ngabesaki artah, ngabesaki kesogian, bi'aini ta'zim, kalaban ngagungaki, pandangan mengagungkan. Mun bila baan Masya Allah, alpat. Mun Roma baan Masya Allah, asoson petok. Tingkat petok, tingkat telok. Mun ngabesaki dunya, kalaban penghormatan, kalaban pengagungan, kalaban mengagumi, ya. Laban ini haram. Haram. An-nazar ila dunya bi'aini ta'zim. Ini kita tak disadari benar orang. Tak disadari orang terkadang menganggap wajar mun ngabesaki apa namanya mana dunya orang sogi misalnya taban orang pas Masya Allah, kagum. Padahal memandang seperti itu, benikah maksiat. Maksiat. An-nazar ila dunya bi'aini ta'zim. Begitu juga kita ngurmat orang soki, dia benih jeung Nabi nih, dia benih karangan nih kata kan. Benih karangan nih kan. Dia benih jeung Nabi, itu man ihtarama ghaniyan li ghinahu naqasa nisfu dini. Setengah riwayat. Riwayat selain, man ihtarama ghaniyan li ghinahu naqasa thulutha dinihi. Beda setengah riwayat, mun orang ngurmat setengah orang soki. Karena sokina, kula ngurmat orang panika karena soki. Ngurmat orang soki karena sokina. Naqasa nisfu dinihi. Panika riwayat sepaling demang. Saparoh dari agama elang. Riwayat lebih berat. Naqasa thulutha dinihi. 2/3 dari agama elang. 2/3 dari agama elang. Lamun orang separuh agama elang ternyata. Separuh na beda. Ini kapan apa nyaman? Orang separuh Islam, separuh Islam. Agama ini kapan apa? Agama Islam. Sebab tadi agama selain, inna dina 'indallahi al-Islam. Agama muka pangeran diberi ke Islam. Nah, ketika Rasulullah ada naqasa nisfu dinihi. Separuh dari agama elang, berarti separuh Islam hilang. Naqasa thulutha dinihi. 2/3 dari Islam hilang. Berarti mana orang bernikah orang munafik ternyata. Munafik. Ternyata. Jadi baca telakar kita tak kenging kagum ke masalah dunia. Karena kenapa tak boleh kagum ke dunia? Karena dunia tak pernah iolatin boleh ben pangeran salah setara ini tetiaki. Allah Jalla Jalaluh apa di dunia? Apa di dunia? Padika lastaran ad-dunya yo tetiaki ben pangeran iperti ben Allah Jalla Jalaluh lah panik pasti iolatin boleh ben pangeran. Tak lerek boleh ben pangeran. Karena dia bunuh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncak saking dunia dia berarkena pada berarkena selembar dari kelembang rengi. Andaikan dunia itu memiliki nilai di mata Allah sama dengan nilainya selembar sayap nyamuk. Lama sakallahu kafiran jur'ata ma. Orang kafir tak kira pemilu, sanajan secap-cap aing. Aing secap-cap orang kafir tak pemilu. Makin kita nggak bisa kira orang kafir banyak sesoki, kemudian kita makin nggak bisa kira banyak orang kafir sesoki. Apa nak bakar? Tak apa-apa setelah karbon pangeran tak yolati sebenarnya. Lamun seandainya dunia panika beda arkena ke pangeran, beda arkena panika pada ban selembar sayap nyamuk. Orang kafir tak pemilu ban pangeran sanajan secap-cap aing. Lau tazinu dunya 'inda Allah janaha ba'udatin. Pada kata puji Nabi, lau tazinu dunya 'inda Allah janaha ba'udatin lama saqallahu kafiran jur'ata ma'in. Muncak saking badan nilai dunia panik. Karena tak ada nilai maka tabunna Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mon orang kagum kasauhina, kagum
naqasa nisfu dinihi. Naqasa nisfu dinihi. Para hadirin saja, Rabu bonhi. Panika ada kelu panika kula caca hiudan. Bagina kela marina sambutan istirahat kelun. Hiudan. Kata sudah panika lanjut hudan. Keng deki ternyata kulu malas ke Khalil Yasin. Gi kaulah deki malas ke Khalil Yasin. Umpama ke Khalil Yasin Rabu kula mulai kada. Allah yudan. Iwan gi. Jadi balas dendam mula. Balas dendam ke Khalil Yasin. Iki beb. Arang sarang bas ngarang. Para hadirin setia. Jadi kita penikah ipakon keangku ngireng dalam pan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utuh. Yudan. Tak amul ja'aki dunya. Yudan. Tak amul ja'aki dunya sebab an-nazar ila dunya bi'ain ta'zim penikah termasuk jumlahnya maksiat. Penik sejarah sih kau ingin benoreng. Banyak orang justru merasa bangga kalau ben dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Lantaran kita menikah dapat jadi orang yang selamat dari hal-hal segitu. Ben Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangeran tertentu saja Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben pangeran menikah tek pasoki. Gimana? Rasulullah soki punten. Punten. Lama pernah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah autang karang Yahudi keangkui IDR. Tapi Rasulullah SAW otang apa ni kepuntan benih otang lus julus. Tapi nyaba jaminan. Pada mana? Gedi. Jadi mak gedi. Rasukan besar dari Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Dak ke orang Yahudi. Porop pak esok dari Jadi Sayyidina Rasulullah SAW menikah maka di baju perang kelambi beseh saya keangkui perang menikah pakai di kalaban kormah paksa arba'ata asa sesak panika pak amut samut panika belum on jadi lamun sesak segentang panika berarti kurang lebih sekitar telok kilo duon atau betul kilo setengah segentang. Dan penikah baju perang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penikah epakedi keangkui ngoleh kormah paksa Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben tepus bisa Sayyidina Abu Bakar kan sampai saya tidak tepus bisa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka orang Yahudi. Apa mak Sayyidina Rasulullah penikah muamalah ben orang Yahudi mak kerjasama benar Yahudi, mun autang kareng Yahudi, karena lamun ka sahabat Rasulullah tak ibeki autang betul. Apa gratis kapi Rasulullah pamator ka sahabat. Cek sahabat sih kisoki banyak ternyata. Sahabat sih kisoki banyak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Mantone Sayyidina Rasulullah tibi Sayyidina Utsman bin Affan soki. Lamun nyumbang benang perangkat perang tiba dari yang perang masalah ini. Pendikan nyumbang sebujaran. Benih jaran sepuluh biki, 100 biki. Sebu jaran. Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai semakin Sayyidina Utsman bin Affan, andi rekening neng Saudi, neng Madinah benika. Andi rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan sampai hari ini. Karena apa? Karena Sayyidina Utsman ngakungin situng tanah, lahan ini. Lahan panika mulai lambak bisa Sayyidina Utsman bin Affan. Kebaik perkebunan, ban soro kelola, ban yatoren ceer. Untuk umum. Lah samangken pas jadi hotel mangken bon. Jadi hotel. Tanah penikah lapor jadi hotel. Jadi pemasukan di hotel penikah kapi penikah atas nama Sayyidina Utsman bin Affan, berdirikan dengan Sayyidina Utsman bin Affan, dihibahkan ke Sayyidina orang. Jadi sahabilan penikah. Sampai ada semangken di Madinah. Sayyidina Utsman bin Affan. Berarti sauki. Tapi Sayyidina Rasulullah lamun matur ke Sayyidina Utsman bin Affan, ada bukan Sayyidina Utsman bin Affan,
atau tidak serah ke sahabat selain. Kita usah utang ternyata Sayyidina Rasulullah. Gratis bahkan. Gimana? Makanya Sayyidina Rasulullah karena Yahudi. Namun yang Yahudi cakap karena Sayyidina Rasulullah musuh gitu. Tapi Sayyidina Rasulullah maknanya nama musuh berarti bertoleransi. Gimana? Buktinya Sayyidina Rasulullah bisa jual beli mana kan orang Yahudi. Namun musuh anda ternyata jual beli. Pas gula, andi musuh. Pas awatan ke gula. Mungkin tak beri benulah, gimana? Lah ini kasi tidak Rasulullah otang orang Yahudi beri, tapi berjaminan gitu, beda jaminan. Jadi maknanya ternyata orang andi otang mun ngangku jaminan beni aib, Mun sesusah beni ka orang otang tak andi jaminan le beni ka aib. Rasulullah tak pernah otang tambah jaminan, tak pernah. Rasulullah otang ngakui jaminan. Berarti Rasulullah tidak sahih. Tung. Dua. Kanjeng Nabi menikah beni miskin karena tak bisa lakuh. Kanjeng Nabi miskin beni karena Sayyidina Rasulullah SAW tahu dia ngalakuh. Tapi Sayyidina Rasulullah SAW miskin sebabnya ontibi miskin. Pada dua anak kanjeng Nabi. Nikah monetero ben sampean. Nikah monetero ben sampean. Allahumma ahyini miskina. Kusteh pau di aki absin miskin. Dua anak kanjeng Nabi. Bengal yang berak songai ini tau. Bengal. Mun bengal empon. Pas amal lagi pun mereka jangki. Allahumma ahyini miskina. Kusteh pau di aki absin miskin. Wa amitni miskina. Ben pamati aki absin miskin. Rasulullah nyuon odi miskin, nyuon mate miskin. Pas wahsyurni fi zumratil masakin. Kuste pakumpul abdina paki neng kelompok orang-orang miskin. Rasulullah minta kumpul neng kelompok orang-orang miskin paki neng alam mahsyar. Berarti kanjeng Nabi bani kalamun minta miskin, berarti miskin bani ke bani aib. Kayak gini. Miskin itu bukan aib. Karena Rasulullah memintanya dan berdoa meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Mun pada ke aib tak kira soon ben kanjeng Nabi. Gimana? Tapi Rasulullah nyun perlindungan dari fakir. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Gusti pacewaki abdina dari fakir. Apa nikah? Pernyonah Sayyidina Rasulullah SAW nyun jauh dari fakir. Miskin. Soon ben kanjeng Nabi. Pada kedepak Rasulullah. Ini betul. Benih. Oh ambulan ternyata. Ambulan. Macam aku kaya halal yasin lah hula. Pada hula nyon pertimbangan dah ke hadirin menegri. Mohon ke halal yasin tak tuli datang pas kuda tekar lesoh. Nyon suara hula ambuah. Ini betul. Jadi Sayyidina Rasulullah SAW para hadis saja. Nyon miskin berarti miskin panika bani aib. Hei orang-orang yang miskin. Bani kita cukan. Bani kau lah cukan. Cek todus polan miskin. Karena miskin bani perang sekutu ketodusin. Kanjeng Nabi nyon miskin. Gimana? Tapi Kanjeng Nabi nyon perlindungan Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Gusti nyon perlindungan abdi dari fakir. Fakir bani keteretan. Fakir bani ko orang setertaan di sekali sehingga neng pikirnya bani kemuncul duh kok pola arace bae. Duh pola kok arace bae. Lah ini ke fakir ni. Sebab Kanjeng Nabi kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran panika hampir atau mendekati parak nyedinga ke kafir. Fakir parak nyedinga ke kafir. Apa nama sebab? Sebab terkadang mun orang tak sabar, tak sabar pas araja tak ning lang-lang. Gimana? Pikirnya petang. Minimal nyari di Google. Ada apa mana? Pesugihan halal. Ada Google.
Pesugihan putih. Setari Google. Ah, petak aja. Pesugihan halal, pesugihan putih. Betul lang. Tapi namun orang panik sabar dek kabeniga hadirin saja. Pagi periksanin ben pangeran. Cong. Woi. Ba anjing saya masuk surga lah. Dak malam ba bakto ben sengkok bani beri belai fakir. Kenapa jawab orang panika? Punten Gusti, abdi tak rasa akipan punapan. Nyaman, sobung selesai itunya. Makula tidak saya kakana. Orang panika ngucaki. Alhamdulillah. Sobung man punapan. Lepas ni kakek, khalilnya sini. Oh, depak dokter nak aku balas dendam ni kabeh papon. Depak dokter balas dendam. Para hadirin saja, Sayyidina Rasulullah terakhir. Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ipatabarin malaikat Jibril, sareng malaikat Jibril Batha Makkah, gunung Mekah apa nih? Gunung Mekah apa nih? Tidak gunung dari Reba ternyata. Gunung apa nih? Gunung Batu. Dia benar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunung Mekah jiban bi pangeran melalui malaikat Jibril ipatabar ka sengkok kaangkui ipatitimas bentak bekal bagi ke sengkok bentak bekal ngurangin ke jatah sengkok dengan akhirat. Sebenarnya Nabi gunung Mekah sedari batu dia ipatabar ka sengkok kaangkui ipatiti emas kapi ke kholidasin ban kabadam pun. Kita kaya yang kula-kula apon janjian sareng jamaah kaangkui balas dendam ke panjenengan. Jadi mohon ke kholidasin dapat dekian kula langsung mulai. Iki. Palastare sampai titik di mana lagi? Penikakan koma lagi. Jadi Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ipatabarin gunung Mekah Batha panika kebaya emas ban paringake dek Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban tak ngurangin jatah kanjeng Gusti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi dengan hari kiamat. Pagi dengan hari kiamat Sayyidina Rasulullah tentu andi makam seteki berkencaran luar biasa di surga. Ibadan. Tapi ketika pangeran ipatabarin ya Muhammad gunung emas ya ibe kiban bingkok beni sekilo di kilo ternyata beni 1 ton 2 ton gunung batu jurah aja benar kapi kebaya emas paling akhir Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentak ngurangin jatah kanjeng Nabi pakai di surga. Tak ngurangin jatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai surga. Tapi kenapa jawab Sayyidina Rasulullah ketika ipatabarin panikah? Ketika ditawari itu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nolak. Punten. Fa'abaitu. Nolak kaangkui menerima betoh seektiti emas panika barang kidang kanjeng Nabi. Gunung seektiti emas barang kidang kanjeng Nabi ya Rasulullah tolak. Apa sebab? Sebab lamun kanjeng Nabi soki, lamun Sayyidina Rasulullah soki, orang-orang semiskin panika bisa andi alasan gitu. Misalnya orang sapasaan alakoh becak, micain. Pas tak apa asa, katanya ki benar. Sambian tak apa asa tak ngereng kanjeng Nabi. Rasulullah ni apa asa bulan Ramadan? Engki kanjeng Nabi soki. Tak usah ngikal becak, mun gula, tak ngikal becak, tak ngakan. Pas gula surah pasah. Bisa di alasan orang sefakir benikah, romoran kanjeng Nabi pulang soki. Ketika Rasulullah nolak, banyuon odik miskin mati miskin. Orang yang semiskin benih tak bisa nemu alasan pun. Tak nemu alasan pun kangkui. Mungkin kanjeng Nabi soki tak bisa. Kanjeng Nabi pada miskin. Tapi miskin kanjeng Nabi menikah miskin ikhtiari. Miskin apa? Miskin ikhtiari. Milih Rasulullah milih miskin. Benih tak bisa laku kanjeng Nabi. Daripada berin emas gunung titik emas ya terakhirnya kanjeng Nabi. Benih pada berin emas 1 kilo 2 kilo, 1 kintal 2 kintal. Gunung. Titik emas ya terakhir Nabi Rasulullah nolak. Maklai bisa titik uswah ke kita. Maklai bisa etero ben kita. Mungkin soki mira Rasulullah sebesar gempang.
Tapi mulai miskin, niro kajing Nabi, bapak kajing Nabi soki, malarat ternyata. Betul. Jadi Rasulullah milih penikah. Para hadis saja, ben boleh penikah tidak artinya yang mengkunjung Nabi. Orang yang penikah, jangankan Nabi, Rasul, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ring wali bayin, ring wali. Orang yang penikah tak jadi wali, lamun pese terubang bawa niki. Beda pitanya ban kertas pada. Lamun pese seket ebuan anyar, 100 ebuan anyar, beda pitanya ban terubang ki arkeun pese bani kamu ku pandang nabat. Panik orang yang tak bisa jadi wali ya. Tak bisa jadi wali. Jadi pada ban amalan ki, macam penikah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, jawaban asirul jalil gitu kan beda gitu. Orang baca hasbunallah wa ni'mal wakil, lamun rutin sekian ribu, orang yang penikah oleh nafkah dari ghaib, nafkah dari ghaib. Dari Imam Abil Hasan Syadzili, siapa ki kantong, ban mun buta pese celu ke dalam. Kalah pasaran. Buta 40 juta keluar 40 juta. Kantong kosong gitu. Kantong kosong tak saya. Kun kantong tok. Buta 1 juta kehajian. Berapa hajian? 200 juta mau haji langsungnya. Tak celu keluar. 200 juta. Kalau ben maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi mun semaca penikah orang tak ada tamak ketunya. Tadi lebur bon katunya. Buru penikah aja lu keluar pese. Mun nang atena tak lebur tunya. Mun kita cetra karena baca hasbunallah wa ni'mal wakil terus ya. Tak keluar pese teretan. Aja lu nih. Gitu? Tak keluar pese. Tak keluar pese. Orang saya tak terus iba tabarin. Gunung lah. Mun nikah karo kantong gitu kan. Kantong besar di Imam Abil Hasan Syadzili. Sayyidina Rasulullah gunung emas. Nolak karena tak teroh. Mohon sebenikah buru sampean tunya dorok bentek. Tapi mau sampean sinabang tunya buru di sampean. Oleh tim tibiun. Sekitar motor orang lebih suara. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sing langkung nduk sedherek simulja. Ki Haji Unis Ali Hisam. Acara seterusipun inggih kadinto Mau'idatun Hasanah sing kaping 2. Seperti sampayaki sareng sedherek simulja Kiai Haji Khalil Yasin. Dek selerana waktu tertepat ke atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus habibana wa sayyidana hadratal habib al-habib Sadiq, habibana wa sayyidana hadratal habib Abdurrahman, guru batan kaula sareng guru ajunan Kyai Haji Unais Ali Hisham sampun paring ilmu, ajunan sumulja Kiai Jamaati selaku ketua panitia penyelenggara halal bihalal Masjid An-Nur, terjukan tak kalip ajunan Kiai Hambali selaku penjemput pengundang, bersetuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat jamaah Masjid An-Nur, dak setuju ajunan beten kaula amul jaaki, semoga setuju sehadir amul jaaki sareng ajunan Allah. Alhamdulillah, meskipun waktu sudah menunjukkan jam 11 istiwa, ajunan pakuntak kuper cok saking sampean mulai ya kula seneng nyaman ngakan mulai sekali. Alhamdulillah sampean pakuntak kincekeun semoga lengkina ajunan antengah ajunan aden teeng panjenengan sampai lestari betetia jalan panjenengan bi Allah pacelep ketika apolong mahsyar. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, malam mangken acara kak dinto halal bihalal. Halal bihalal kak dinto merupakan tradisi ulama Indonesia yang menggunakan bahasa Arab. Saya Arab tibi halal bihalal ni kata ada hadirin. Jadi halal bihalal itu adalah tradisi kebiasaan ulama Indonesia yang menggunakan istilah orang Arab, ngangkui bahasa Arab. Saya Arab tibi halal bihalal ni kata ada, cuma neng Indonesia sebeda. Jadi halal bihalal itu diambil dari kata halalun bihalalin, patang halal, patang ridho, patang lega. Mangkana halal bihalal ni kesebeda cuma bulan Syawal. Mun bulan Molot ada halal bihalal. Mun tak king bener tahu pula. Molotan saya pasang bakun dia. Jadi halal bihalal itu pasti bulan Syawal. Kenapa kok bulan Syawal halal bihalal? Karena halal bihalal kak dintok patang lekena ate kau leben ajunan, patang saporaan ate kau leben ajunan pada manusana. Saamponna kau leben ajunan lebet bulan Ramadan, se Ramadan kak dinto tu sa kau leben ajunan ka Allah ni ka ampun sapora kapi. Orang yang lewat Ramadan tu sana sapora hadir. Pasir orang selebet Ramadan pak tu sana ta sapora. Ni kebi malaikat Jibril itu aki manter masuk neraka. Ana pamak tengki, benih tengki secara akal tak masuk akal pada orang masuk Ramadan tu sana tak luang. Persis pada ben orang masuk ke aing tak beca. Tak mungkin orang masuk ke aing tak beca. Secara akal gak mungkin orang masuk di bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal pak tu sana tak sapora. Malu aku pak kepir. Karena seneka kak. Ramadan ni guna ben sampai apa boleh sampai atarawi, napa boleh sampai adarusan, napa boleh sampai atrater sodako. Keng apa seni kada? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar.
pasera orang ampun tentengah siapa saya bulan Ramadan imana mi apa sah keng iman dari ngapa sebeni iman keng mantan anyar kon matuana apa sakapi ya bang ngakan ketibi todus ya bang ngendeng tak ngakan sekali ini ke apa sebeni imannya mana keng mun apa samarga iman hadirin tak usah minta sapora tak usah mau istighfar sana orang siapa sabi Allah dari tahun 2002 lekor beri sampai 2003 lekor bulan Ramadan di Allah isapora tusan ajunan amin wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar benih cuma dari Ramadan 2002 lekor ke 2003 lekor dari Ramadan 2003 lekor sampai Ramadan 2004 lekor sebekal datang sana kita ekalakoh umur belum tentu dapat king di Allah la isapora ka ada nikah maksud hadis wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar dalam hadis selain benih cuma tu semare tu seki ekalaku wa bi Allah la isapora ka ada saking dari muljana bulan Ramadan amin Allahumma orang siapa sa bulan Ramadan pah takdir mate bulan haji maka dari mangken ke bulan haji tu sana sampean la isapora ka ada bemi amin tromat ya bulan haji bu punten maksud teman terabalia ke Allah dalam keberadaan isapora setejana tusa amin karena ke Allah tusa isapora akhirnya pah kepada manusia nah aku leban sampean kan bahasa salaman kan minal aidin wal faidin wal mudraksin wal panisidin wal konidin daya salaman kapi ma salaman tusa ke Allah ampun tada ampun lastari maka daripada manusia nah akhirnya salah lastari minta sapora kepada manusia aku leban ajunan kayaumin waladathu ummuh ka Allah tusa ampun isapora kata tangke mari isapora mi temu karena mari asalaman pan asalaman tusa ni kata ada kama qalahu al Imam Malik Imam Malik ada bukan sapora kak nika ampun sapora tak usah ke bela tu sana nika lebih gampang makanya kau leban ajunan mun minta sapora norok pendapat Imam Malik mun pun Imam Syafi'i kau tu ke bela tu sana sapora buk kaki biko irasani biko kaki ke bela cerai nakin ke bela de iya tapi mun pakai ke bela kapi salah tak sapora kan ditapuk marin akhirnya pun Imam Malik iktifaan bil ijmal minta sapora tak usah ke bela tu sana kolbung kolboy kak minta asapora iya le engkau minta asaparo cukup nih kak jelas mangkana teti halal bihalal nih kak acara merintelasen along polong kapi kalaban apolong nih kak nunjuk aki ridho pada ridho halal patang halal nik to mandi beri ngalak ding tatang ke obeng pahalal mun didi ya mun 5 juta bagi hula kan pensampian banyak orang odik sing malam tapi sing siang ngamate banyak orang ki laku sehat lem eko puraki egi na bangki malang kula dimin andi matuai rengka asaka palaking sakit sama sengoja asaka ni hadirin kalau 11 beda tatang ke entara keleke entara ke sungai matua ereng kula ni ketemu dari nyander ke pungkan apao yang kukeng istirahat itu orot mari berkomba pukul 12 pakun temu dari nyander curiga orang sekaleke ni kapulan tega sajam pakun dari nyander ientarin mate hadirin sampai na itorot pasagan na itorot nyander kapung kana pao mate makana guna mas seniman kak diman sampean mun asaka saya ngajak nyander kapung kana pao kak aji kelak boleh yati nyander kapung kana pao mak le mate juk tojuk kia nyari pung kana kurmis kak biasa nampo ki odi bagan ki bu kan banyak orang sing malam ki sehat seni ki laku na temu mate kan ki tak sakit hadirin ki laku saya ki masjid inna lillah wa inna ilaihi rajiun kejak ngecit tatang kena sakit apa laki na le mi romo mate cek maselok sakit njak fuk tang laki tak sakit cek malam ki odi kok le se mate sopu kan odi sing malam ro kak wah tak percaya sembian lemon saya mati ki lakukan sing malam ki odi bu ya apa nih saya dah gila bola torot kah Allahumma sholli ala Muhammad keng mentergi lenceng umur kapi hadirin kam min sahihin mata bi ghairi illatin banyak orang beres mati tak merkena tak kin sakit mati nih kak antara mati ben sakit ni kata ada hubungan aja pun ulama ada hubungan nak tak putus sakit orang mati ya nikah terus kadang si beres mati saya sakit tak lum mati beda
Saya sakit tak lum mate. Tina jak cekel bu. Dan te buku lekuk lah mate dibi dia. Saya beres. Ada margana mate kak. Kholil Yasin bu. Malam Senin ki acara mak oleh dua. Ki puru ekeng serpasian. Ngalle kampunten suara neki nyaring orang sehat. Mulai karo mana romoro temu tak lum mate. Dak remas cocok kita mau mate deh iya. Tepak kering bini apa dinanya. Beda jandai kabin kak. Tak mantoman sekali. Oh banyak. Oh pantun jandai kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila gak dito bentahun saya bedaki halal bihalal sebagai bentuk saya hadir gak dito saya rasa saya hadir mungkin karena acaranya halal bihalal dari saya hadir mek toman bede salah bentatang ketore patang lega thank you kak meskipun sampian tak saling adebu tapi saya hadir kak kento halal bihalal nunjuaki ajunan pada tero patang bebas bentatang ke setoman salah tore saya hadir nikah cek dari kak dito cek sampai bede saya pecekak tusa hadirin. Karena umur tak pangki buk, mungkin apa pangki? King saking belas Allah umur dia kata ego bela kah? Kan engki. Mun pas sampai etemu umur nikah, mun sekurang seminggu, apa gua ben seacereng bu. Mun pak Kholil Yasin bah beda pengumuman Kholil Yasin korang 30 tahun aki, tulia bini boleh pun ki abid. Ada apa nih? Keng mantir ki pada lanceng umur sebarokah. Keng ulama ada bu sini ka saya nyamai lanceng umur ni ke beni pahlok temate ka. Beni. Umur ra'ai se ibadah ni ka lanceng umur. Tulul umur man kana umruhu ma'mura. Pasir orang saya nyamai lanceng umur, saya tak temate. Beni. Orang se umur ra'ai se ibadah. Sopu ya imam al-mujahidin. Ke masjid. Salatu wassalamu alaik. Dia emak teh. Taruh ke masjid. Apa aja ngaya? Inja nak HP cecer malam. Jadi sepenting lah ke masjid. Keluh lah keluh. Leki pada ke masjid orang ramai kan masuk kia ruah. Nggih. Jadi orang saya nyamai lanceng umur ni kebeni orang saya lok tematik. Keng ka ibadah semangat. Ka ibadah semangat nikahnya mana orang lanceng umur hadirin man kana umruhu ma'mura bangun kalaban ibadah pasera kikati ajunan mangkene kan abangun ibadah umrah hantar ke pengajian mantar bi Allah pasempatan laku bagus setok karena senikah orang nikah jepon kalau mengutip apa yang dinyatakan Al-Imam Ibnu Malik warugbatun fil khairi khairun wa amal birrin yazinu fal yuqas malam yuqal warugbatun fil khairi lebur dak kalakuan bagus khairun nikah tanda keng orang be nggak sampian nih solawatan doa ada pengajian doa ada beda ulama doa ada orkes ajoget agak beda ada mun ampunten tak ada saya ngaku sekali. Lah orang yang cinta terhadap kebaikan tandanya orang baik hadirin. Tandanya orang bagus. Ya masalah yang jangkik puru teman lako dosa. Idim mabedereng tandi dosa kak. Nggih napa nggih? Idim mabedereng tandi dosa. Kapi manusia ni ka andi tu tak seorang pun dalam dunia tak ndak mika masjid ngarane ke pan edang dudi mate TV njak pergem lebih biasa aja nih pergem dan ode lah ban emek pampentong benri ya biko orang akan dek mika masjid karena sudah kodrat manusia
tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah, pola benih manusia. Tapi kalau selalu lupa, tanda para mati ya. Lu gak ada manusia yang gak pernah salah, itu gak ada. Tidak ada gading yang tidak retak. Cek pun orang ampun tentang tengah selo akete. Tengah na orang akete kapi. Manusia salah kapi. Saya nak umik banyak salah nak kakeng sampian tak oning. Cek oning aja dong tak yonceng pengajian. Yonceng kajanda karo. Oke. Kapi manusia ni keandik salah. Sepenting pan salah nikah tuli aboli dek kebagus hadirin. Cek Allah seada guna pada bun Allah. Thumma awrasnal kitab alladhina istafainahu min ibadina. Faminhum muqtasid wa minhum zalimun li nafsih wa minhum sabiqum bil khairat. Manusia nikah paringi ketapa Allah aberna telo. Sepertama tak ende soro ngaji pakun tak ngaji. Soro bojeng tak bojeng. Zalimun li nafsih. Cuk saking hewan ni ketepak kalon teh. Mending lonteh. Sebiasa namun beda taman cong ngajong pahi kuleri ki budaya. Lontenya menerobu. Ajo karo kata manco, karoti sebab karoti ya beli kata manco boleh. Lonteh. Wa minhum muqtasid, kelompok yang nomor 2 ding seding. Kepengajian udah ada. Solawatan nangis. Orkes nyumbang lagu. Beda kan, tapi ini dia nak kuborok deh kak. Engkau kuborok sebanyak nih kak. Aduh, udah borok topoter. Hah? Topoter, udah borok desok kelepai. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh tak buka timur sekali, ada timur pesong-songan sekali. Tepak nggak tengah nadina deh. Jami tak ngit supir itu saya. Lama-lama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada kelakuan bagus enggak, kelakuan coba enggak lah, itu kebanyakan manusia. Soto jangan salah manusia. Ini ada manusia tanpa salah hadirin. Setuju. Cuman kan kuleban ajunan beda aturan kak. Salah ya tore cek manusia sepenting mun salah apa beli boleh. Cek kuleban sampean beda kitab beda Quran nah. Nggih napa nggih? Mun tak ndak ka Quran ruwet. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Orang selok ndak ke Quran, orang selok ndak ke masjid, orang selok ndak ke ulama, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Di Allah paru wetah. Akhirah stres pas. Nggih. Makanya mencepon kakak gula, pertumbuhan penduduk semakin padat dan persaingan hidup semakin pesat dan kemajuan zaman semakin padat, akhirnya kebutuhan semakin meningkat. Bukan hanya persoalan keuangan, bukan hanya persoalan penghidupan. Terlalu banyaknya janda bisa bikin stres. Makanya dia tanya banyak iki bengkok telok kemarin. Ya, puntuk berkata ki sebab ke mobil. Ya sebab ngoder gua kak. Nomor saya ketara betul yang sakit kok. Mencari pelar kalir ke sakit.
Kik laku betok dek narik kik tengah malam mencret. Wan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada zalimul li nafsi, ada muktasid, beda ibri kitab. Coba tok. Pasera. Kanjana Abu Lahab. Ki. Satria tenan ben Abu Cengkel ngara. Ada al-muktasid. Orang yang pada endak hadirin. Kecuba endak. Kebagus endak. Ni dah iya dia nak ni. Ki buruk mereka kata lampu nak. Lakar rampo mati ni kah? Nak bagi bekto na mule. Wah, kita kol 12 ni kah? Ki mula kol 12 baru bekto na cerum lancang numpak ke cerum panda ni. Kol 12. Benih tak nak pakai mun nikah pah mati gula pah padang celang dosa ni. Jenjak takutnya ku asli nenten lo celang gula bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi manusia ni macam-macam hadirin. Beda sendak fokus. Mangkana doa ke Allah menterlanjang umur. Orang yang dinyatakan panjang umur bukan orang yang tidak mati-mati, tapi orang yang bisa mengisi kehidupannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu agina saja hadir menterlanjang umur. Amin. Manter tak jauh dari masjid nikah. Amin. Mungkin akan tengah masjid ni kecak ku betir kak kuleban sampean pakun selamat. Amin Allahumma. Karena mangkene ka termasuk kuleban ajunan acarana halal bihalal, patang rela, patang ikhlas, patang lega ateh kalaban tatangkah. Sabak masjid, yese kalaban pengajian. Kauleban ajunan banyak mangkene ke benih cuma oleh halal bihalal, tapi kauleban ajunan nyamain abangun masjid. Imaratul masjid. Saya kocak abangun masjid ke benih ko tu abangun gedung ngabeni. Masjid ya saya kalaban pengajian ni ke abangun masjid hadirin. Karena al-imarah ni ke beda dua, beda imarah hissan, beda imarah maknan. Beda abangun masjid secara kenyataan, gedung saya bangun, beda beni abangun secara kenyataan. Tapi secara maknan gedung ada beda. King ya saya kalaban ibadah ketimbang ken. Setuju senyumbang, setuju saya alakoh, setuju saya ngerena. Menteri paring balasan bi Allah kalaban balasan sampurna. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ben kelaban acara halal bihalal. Semua keetusa kau leban ajunan kak dinto sareng Allah izapora seteja. Akati Allah ampunnya pora tu segara-gara Ramadan. Semua kau leban ajunan dek keseteja manusia tu segak dinto. Palepas bersih kelaban acara halal bihalal mangken. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, situng bekto kak. Malaikat Jibril kak dinto datang da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana karena malaikat Jibril ni datang pas ada budak Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mau sekhutbah. Sampai makin imam mun mau sekhutbah kan amin gak rugi. Tapi saya amin Bilal. Bilal adua. Imam saya maca khutbah pas amin. Makin kan adua Bilal. Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat. Akhirnya khotib saya maca khutbah sambil mangkat ke barak sambil ngangkat tanang sambil amin. King si doa Bilal. Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wansurhum 'alal mu'anidin rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dulu Nabi Muhammad doa juga. Amin tapi saya doa bani Bilal. Saya rasa doa malaikat Jibril hadirin. Jadi Nabi Muhammad ni maca khutbah, Nabi Muhammad pas doa, amin, amin, amin. Sahabat beketon, ada si doa mi amin. Mun mangken khotib ni doa, Bilal amin. Waktu itu gak ada yang doa kok amin. Mari Jumat akhirnya sahabat matur dek Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, laqad sami'na kalimatan lam nasma'ha min qabl. Saya tadi mendengar kalimat yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Ada ucapan amin yang tidak ada doa. Nabi Muhammad pah jawab. Katina pada bunda Kanjeng Nabi, aradali Jibril faqala ya Rasulullah ba'uda man adraka Ramadana wa lam yughfar lah. Nabi Muhammad pasir orang selebat bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal ternyata dosana tak luang sama sekali. Lebat bulan Ramadan dapat ke bulan Syawal umrah keng bulan Syawal dosana pakun tak isapora. Kalau aja itu akhirnya jauh dari surga dan rahmat Allah. Artinya man termasuk neraka. Nabi Muhammad pahajabu. Amin.
Mi amin. Cak ni kedua tak saya. Cak pun gelak benih nunjuk aki Nabi Muhammad tengki. Keng secara akal tak masuk akal mun beda orang masuk bulan Ramadan paktu sana tak luang hadirin. Cak sampean i bulan Ramadan ibadah tak padu ben ibadah i luar Ramadan tak kira. Tek Ramadan pun malam Masjid Darusan. Ki laku wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ki laku malam alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Itu di bulan Ramadan malam Darusan ten genten bismillahirrahmanirrahim. Artinya kebiasaan lagi ni kene ruang. Nggih. Walladina kafaru wa kaddabu bi abi. Seni tene nyampit bedug ben Quran aja conge kok. Bah. Nikah termasuk cak pun kus Kanjeng Nabi ya talak wa yatata'a. Orang yang baca Al-Quran gak dinto meskipun tertata-tata gak nikah. Keng lakar tak tahu tapi usaha. Pakun oleh rahmat dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ki Ramadan kau leban ajunan cak ibadah ni kata pada bentar Ramadan. Ki Ramadan kerja ki laku Quran. Rek narek Quran. Sing malam mak Quran. Mangken ada lah. Tangki. Teku makin kita tapi ini kayak benggalan menikah itu kan jungsaraan hilang kapan sawut artinya ada remah Ramadan kuleban ajunan ibadah luar biasa hadirin mipah bisa libat Ramadan tuh sana tak luang ini kan tak masuk akal kak atarawi malam-malam biasa kamu kuleban ajunan ke masjid berjemaah Isa mun pasaan, berjemaah. Eki na bangki. Ada apa mi ke masjid? Ada orang boleh Romano roaki jang tako. Yelo apa? Magilakeng niat tidak yelo apa? Kan rok bagus sekali. Eki na bangki. Mare nak Darusan. Ada apa? Yang kayak kopi. Minum kopi terus kut. Dua ada. Macah. Jak kok rokok di luar. Mari rokok. Boleh. Ya lo apa tempeng tak ngiding lagi sekali karena Quran ini kebenar cuma macah mireng cukan oleh rahmat dari ajunan Allah subhanahu ken cuman mun ada rusen kau leban ajunan cek sampai arokok sepertama cek sampai arokok semak ben orang ngaji Al-Quran hadirin cek sampai arokok di masjid mun arokok keluar dari masjid nih karena Nabi fatwa dari Syekh Ismail Usman Az-Zain arokok di masjid nih hukum haram kak makanya saya nggak mungkin nih kak jadi acara sebagai kantor para masai sebagai kantor sekolah. Jadi meskipun acara nama masjid, sabai luar masjid. Nikah saya nikah. Jadi cek saking arokok tak kuku nikah. Karena arokok masjid nikah ulama beris aja bu haram kalau ben mutlak. Apa boleh pah pulung bener ngaji Al-Quran hadirin. Makanya mun pah acara Isra Mi'raj, beda acara molo tanding masjid nikah langkau saya paringi tempat khusus untuk para kiai, ben senemuni kiai ini. Sehingga magi arokok tak sampai ngotori ke masjid, tak sampai haram sini kira. Nikah saya nikah coba boleh nikah saya nikah mungkin acara Isra lah sini kawan jadi masjid kan tidak sarokok ini gini bagi sarokok agak kantor keluar dari masjid karena mun arokok masjid nikah hukum mata oleh hadirin hukum haram jepun ulama termasuk ihanah lil masjid termasuk aremiaki ngintengaki pon jadi sepertama orang yang masuk bulan Ramadan kak dinto enyo onaki neraka mana bitu sana tak luang mak bisa tak luang cek dengan Ramadan ini kegencer nabi ekal tekel saibu bener al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa kebagusan seekal aku bulan Ramadan orang ampun tengah etekel saibu kalih etembeng bulan lain ngaji sekalian hatam sequran bulan Ramadan tulis hatam saibu kalih pasera orang seabjang sunat etekel petong polo kalih pasera sa apa yang sunat kencer kelakuan fardo sa ko fardo tekel petong polo kali
Kefokusan selain zikir, sedekah, ngaji. Etekel saibu. Malah pada situng malam, situng malam ni kebeni cuma etekel saibu kalih, tapi etekel saibu bulan. Nyaman Lailatul Qadar. Pasir orang si atrawi tepak ka malam Lailatul Qadar. Maka sampian etulis atrawi saibu bulan. Berempa saibu bulan, belum polo telok tahun. Ada urusan malam Lailatul Qadar, pada ben ada urusan ben malam belum polo telok tahun. Apa jang sunat malam Lailatul Qadar, pada ben apa jang sunat ben malam belum polo telok tahun. Keng tanggal Lailatul Qadar ni kesampai makin ada kalender lah. Ara apa minta eka bela tanggal? Mun tanggal eka bela ring ampun ten cuma atrawi malam Lailatul Qadar. Ya maka sini ku umek pada anu apa terawi ben malam mun terawi semalam pada ben atrawi belum polo telok ta. Asodaqah malam Lailatul Qadar. Pada ben asodaqah belum polo telok tahun. Mangkana orang ko na lambe kapan malam salekor pah terater nyambeli ajam pah itraki kagak tatangke. Apa rebi malam mancong malam Lailatul Qadar dan pah inya may malaman beda kan tuhi. Pan malam salekor nyambeli ajam ki. Alhamdulillah berarti pakun sampai mangkin ampun pan malam salekor nyambeli ajam keng eka kan tibi. Mun lambe njo ekere maki ka kiai bu kiai ekere minta tang ke ibri mangken kon kiai tak terata dia apa kiai nyambeli telok eko ya tina kiai maki nyambeli belu apa can kiai saya kapan lo mak leku leben ajunan asodeko reng lambe beni kro malam selekor ka kapan malam telo lekor terater boleh apa rebi pelotan pahinya mai malaman pelotan malam segemi terater boleh ingat lontong ro pani buka ternyata pelotan seberi tak yabi pais tega poton daun gedeng arong. Wabu grrrr. Panikek pelotan ata ekor legi kicolpak. Bukan engki. Engki. Cek mun ring lambek ni kebuk lambek buk terater. Lambek hadirin mun lambek ni mun andi kalampi. Ibu kia kata tangke. Melia ki si anyar kak. Bener bu. Ring lambek mun kroyang kuwi narin ti dengan ku sibak coba boye ko. Mun beki kau ring beki se bagus makle orang bunga. Mun ibu kia kau ring lambek se paling genteng se beki. Mangken se tak peratu se beki. Ya lek beki ka cerejer ya. Arapa bu miyang kok mun ngaku ji. Cak gelek mun sampian miyang mikiring cerejer miyang bu. Mun ring cerejer yang ku goleng-goleng berekai bi sampean. Ya ku tibi miyang beki kata tangke. Bukan engke ka. Mun lambek ki seman laib kita soki ampunten dia. Cek becit tak yabi beki ka cubara, tetel tak yabi beki jelau, tutul tak ede beki ka matemur. Mangkin napa boleh tetel becit tutul nase sing malam tak yabi kulkas bi are ka. Tetel becit seminggu bede tas lah nang. Letombu kolak, pungkana nyiur, pungkana acem, pungkana gedong tombu kapiro. Kapan letombu dak ya pahi beki ka tetangga ya le eman niko. Kakan mate tetanggana. Arami tak miliki racun tikus boy. Gila. Untung tak bini dinang kok kak. Jangan ungi cekel. Tapi enten tinggi huk. Muni kanto bu. Nabuna boleh keng katatang kerja ke masjid boy makin ikan nyumbang tinggi huk. Nyumbang mata tidak berkatnya. Ya kan. Ya kan nyumbang dia huk. Enten nyumbang ngaberi tinggi huk. Nyumbang alako, nyumbang rena. Ya umpama benda selok nyumbang tinggal cak kocak cek keng kemampuan saya tak pada. Thank you kak. Mun ate ada. Benda saya tak beri tin cak kocak. Selok abri belum tentu cerai. Bisa saja keng eman. Entar bareng na balisan kapi. Alhamdulillah. Kalau 12 korang seperapat. Hah? Ayo men korang. Ayo. Masih nggak mun janda aja nantang. Iki berburu teman kakek biko. Polem poke dek rem sambian ke ijak bah ada iya kak. Ada suruh mulai kadek boy kak ni. Nah apa sambian kayak. Polem poke.
Kula ku mengoncang kula boleh cek begintar kak dengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah saya itu akibat malaikat Jibril ben saya amin dan bi kanjeng Nabi Muhammad tak termasuk ring ampun tengah. Amin. Ini yang pertama. Yang nomor dua. Kenapa saya dua akibat malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ba'uda man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Pasera orang saya sebut asmana ajunan ya Rasul. Ternyata orang saya mereng asmana ajunan pah tak maca solawat dek panjenengan. Itu akin lagi man termasuk neraka jauh dari rahmat. Amin. Cek pun kanjeng Nabi. Ada apa? Cek saran kak. Mun bade orang sebut asmana Gusti kanjeng Nabi. Ternyata tak maca solawat. Ana apa me ko cek isara. Kula ben sampian nih kasoteje nek ngampung dek Gusti kanjeng na. Allah sadabu. Laulaka ya Muhammad lama khalaqatul aflak. Cok saking kakek tak ikebay Muhammad alam ben saesena tak ikebay marah patak macam selawat dek kanjeng Nabi ampun tak kira beda sumenep tak kira beda matura tak ikebay sateja epedi ben saesena ke ngampung dek kebeda na Gusti kanjeng Nabi Muhammad nuril wujud nur sisitung kanjeng Nabi nikah alam ben saesena epebeda kapi pah sampian epedeti umat Nabi Muhammad ni kata pada ben teti umat Nabi lain kak. Umat Nabi lain gak dinto pala mate ni bekenceran didik tak bisa tambai bi seodi. Umat Nabi lain mun mate ni betusak tak bisa minta kisah pora bi orang seodi. Umat Nabi Muhammad seta titik kencerna kening kene mi kenceran sampean andi obeng 2000 rupiah pasang ke amal ya rebena bu semate ya rebena bapak semate ya rebena kute semate ya rebena tretan semate tretan semate tak ngibe kenceran keng bi sampean kirim kenceran kelebon sedekah atamba kencer negara-gara bi sampean ibri kenceran dari orang seodi hadirin mangkana sampean mun masang amal cek katibi kencerna seput banget warok rebena bu rebena pak rebena tretan rebena macedi de iya keng mun pesena 2000 nyaman cek nya banyak saya sebut masang ning 2011 nyaman saya pasang acang malaikat ibri cek de remar cek ning 2000 kok. Tapi enten mun ring bini ampun ten dia coba lampu tinggi bu. Liwat coba nih kelebet. Mbian andi obeng 110.000 atau sanben poluan. Keberek kan toh beda amal. Mun masang berapa saya pasang? 10 kak. Lo kung tangkung. Cek obeng atau 10.000. Dekuk lebet andi obeng 115.000 berapa saya beki? Pentran beneng kok deh kak. Langsung ngau boleh 5.000. Lekuk lebet boleh andi pese 116.000 berapa saya yang laki saya buka jadi gelak masang 10 juga nih keng lampu keng ada sekian boleh cak sekian biasa masang malamal pente sosok tanya kisah ngebu gina cak gelak bu mun pas saya bu masuk suar kedek rem cak agemi 2.000 setia bu langut tira ke sumenep kota agemi majar saya bu mun tak ero agemi saparo kaki ya saparo naro keceng kampun ten dia mun tak ada catet kan asta tengkiro aja saran negelu. Tarot bisa pesan ngunceng kok. Minta lah ngunceng ke Haji Unes dia. Ada itu mau begini kayak njok raja nengkok gitu. Lebur put, nanti itu aja raja negela. Kapan nomor orang ngacak ngepuk. Kene asli naik kok. Cagelam. Jadi neguni ngokor dibungkan, bu. Jak dengan semangkaro bungkana nih kene. Mengkaro bungkana kene kan sepenting buan. Semangka. Kampak tak yabi bu. Pola ngampong ngamayo. Semangka. Suruh mulai kade pada nih biding juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari masih tak maca sholawat hadirin. Gara-gara teti umat Nabi Muhammad adab di Allah etahan kula ben sampeyan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum
yastaghfirun. Allah tak kira ngadab, Allah tak kira beri seksa. Mun Nabi Muhammad ki bada Omar takriman lin Nabi. Kamah kanjing Nabi ki bada umur bada adab epatoron. Tekku Nabi no kak kapan tak atoro banjir hadirin. Tekku umat Nabi Musa kapan tak atoro yo ceni kata Fir'aun epata kelem umat Nabi Muhammad. Dia mah beda cuma reben Abu Jahal dan kawan-kawan lu. Ini mah beda adab toron. Beni Abu Jahal ni kata kelero, beni Abu Lahab ni kata meleng. Keng mun beda kanjing Nabi adab tak toron. Anapa? Karena amul jaki kusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Nabi Muhammad saya adab tak kira toron. Dimamputan teman beda seksa hadirin. Ada kata wahum yastaghfirun. Sepenting ki kelem minta sapora, sepenting ki kelem maca istighfar, sepenting lesan ki kelem abali ke Allah. Mun umat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad lah seta kor ki kelem minta sapora. Tak kira epatoron seksa. Sampai mungkin hadirin. Kam umat Nabi Muhammad beda ibrin seksa. Ada kah ada. Anapa? Cak istighfar gula ban sambian. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbula. Tak sini ke pun mari abejeng. Pun mari ada lagi. Ya Allah, ya Muhammad, ya Aba Bakrini Siddiq, ya Umar Usman, ya Ali Siti Fatimah bintu Rasuli. Menterasakin yang kudikeran di orang begini. Mungkin berdelesan istighfar. Dengar nak mari pojong. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Waktu anak Roma sambil rokok. Wara Allah. Wara Allah. Wara Allah. Bukan engki. Lepas Allah ni astaghfirullah bu. Berhubung reng tua. Wara Allah cong. Wara Allah. Manusia janganlah tua ngangkau ada berdina ya. Maka nemu perabon glowing setrum mailang. Masa apa? Wara Allah. Lo bisa. Lambak bini situng terus dua. Bini dua terus telok. Bini telok terus empat. Mun lo umur satu. Sudah bini tung lo eka buka. Eko. Ada apa bang? Ya kerso. Kerso ada mah. Ya kerja tak masuk. Eko. Wis cagla. Tahu apa kakeknya. Jadi umat Nabi Muhammad ngampung gara-gara Nabi beda kula ben sampeyan iki bae gara-gara maca istighfar siksa bi Allah itahan ben gara-gara titi umat Nabi Muhammad kenceureuan pahekel tekel ka kejekel tekel umat Nabi Muhammad ni apa jeung fardu sakalian kencer 10 amin kok teh cengeng lebur dina ni abar jemaah terus cedek tekel betul ekor ngangkui siwak tambahin petong bolo. Amin Allahumma. Sabajang andi bini tambahin petong bolo. Aji mun bini situ. Bah bini nampak. Bitong tibi. Mangkana pata berlagi na buka pula kencerna terobenya aku. Insyaallah benih karo kencerna si banyak makai piring atau banyak. Penting aki. Makanya aja pun malaikat Jibril. Kalau ada orang disebut nama Nabi Muhammad ternyata gak baca sholawat, didoakan mudah-mudahan masuk neraka. Insya Allah ampun tengah tak termasuk. Cak ampun tene kenapa boleh keng pak sebutnya mana kanjing Nabi. Cak acara napa saus pasti mau sholawat hadirin. Nggih. Acara halal bihalal beda sholawat ala asyrafil anam. Acara haul ada sholawat ala asyrafil anam. Bahkan terkadang seadon te rabuna orang nikah sholawat hadroh banjari.
Puh, matura nika. Mangka Nabi Allah ipa barokah tunya nika. Nggih na bangki. Tetireng matura nika. Tani na lekeh, tani na luas. Cok tase. Kan ki mun saya majeng kata saya. Teguh telempus depak ke Malaysia. Majeng teguh depak ke Malaysia. Temuni polisi Malaysia tangkep. Kamu mencuri ikan Malaysia. Tidak pak. Lah ini buktinya. Enggak pak. Nabang cukup ampun ten buru dena eka. Jadi benih. Benih kaya ngecok cukup Malaysia. Kaya nabang cukup di nak buru ke Malaysia. Tabung dah iya. Kan ni kaya batar yang matura. Lo lum keleruan deng matura ning. Allahumma sholli ala Muhammad. Mertelok terakhir. Ayo Pak mulai. Terus. Terus ya kok. Ongkuan. Ayo. Ngagila. Bagi sampai gila laku mayon. Aja norok lau embong dia. Cek le budak ni bini ngampun tende kak. Kapan para ambu terus ya kok. Korang ngabi. Yes. Artelok. Ya minta betul nak aja dengan kita minum apa le panggil ki buru kok. Ai beri aing baca raja dengar. Tidak mesti ngangkat tu kok pekala deh. Apa sampai yang kapah teroto gemet deh. Kecolok tak masuk beten bercakap ki. Arah pemimpin lagi cek raja ni temu cek kene ing sapi datu. Injak berde kak berde loh mama. Berde kini man paiman pula kini kiba mulai deki. Di mulai namanya. Ini siapa mau kipet tengah tak kira kelero kak. Benih maksudnya saya. Pon, senomor telok. Ya Rasulullah, ba'uda man adraka walidahu wa lam yudkhilahul jannata. Kanjeng Nabi, pasero orang senyapo ring tua dua eng. Ring tua dua eng kita sete. Ternyata bah ta'ala ko bagus sekali. Sampai anak nikah masuk neraka. Sampai tu sana nikah pakun. Pasera orang senyapo orang tua dua eng. Pah ring tua dua eng nikah tak bisa ada tiaki anak nikah masuk surga. Artinya ta'ala ko bagus sekali garing tua. Wala aja itu akina masuk neraka. Jauh dari surga. Kanjeng Nabi aja jawab amin. Ma itu aki amin masuk neraka. Secara akal hadirin. Mi bisa bedenak foto ta'ala ko bagus sekali garing tuana. Cek dengan anak nikah keluar dari ring tua. Bener. Bapak tak nurut rembi, tapi kan bapak saya nyari usaha, saya nyari lako, saya nyari PC. Ring tua bini saya ngandung beniking tak melarat. Thank you, Bu. Sangang bulan ni ke TV, petong bulan rebere kaber, betis sebere po kang ngebere pepe na bere bibi na telbi ka ada roh. Umur sangang bulan kandungan saja raja hadirin, tedung mulai susah, tedung kentang ke tengah, tedung napang tako aletu. Salah ada iya paki bau, bode si bau nasi, kapan ngatilak nasi, weh. Melontong tujan. Beda kan? Bode si bau laki, pak boci ka laki nak. Aning ka laki tatang kelebur. Nyik sangandung deh. Kan kim. Selake obu mangkat ki laku mulai lemah-lemah. Tak norok ngandung. Keng si alako. Ini ku potongan ku item mo saya kudu. Mangkat ki laku mulai lemah-lemah. Tak to panas, tak to ojen. Tengah ada tega bungkok. Gerigi ing tega teti polempol kapi. Tak item mo saya kentek sih. Majurajo kapi. Kadarin sara alako. Selake sara alako. Sebini sengandung berde. Serembi antara udik ben mate. Ben malam nyoswe. Terus kadang semalam nyoswe dukale. Ba anak ang maksudnya. Anak ngiding dukale. Udah torot kah?
Bekan engke bu. Menanang ngiding dua kali kan nyusui dua kali sama dalam sampean. Terus kadang nyusui telu kali Pak. Ya anak ngiding telu kali. Tetapi mun pah beda nak anaknya po orang tua napa ta'ala kau bagus sekali ke orang tua. Berarti tak sadar cek anak gak itu keluar dari orang tua eke repot eke melarat di orang tua. Yang ku keluar di beto ya. Eki napa nggih? Mangkana hadirin saya nyamai keramat hidup ni kering sepo Pak. Terus kadang kan kula ben sampean jelas saya Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Rajat, Kalijaga, saya Khuna Kholil. Kofur na ring tuana tok patok kailang da itemu. Beni ta oleh jelas saya kasta tengki entare bagi ben minggu. King mun ring tua ki beda papunga ring tuana gelu. Padengi obeng mun andi pese sampean. Sampean seandi laku pah ring tuana ibrin obeng. Tekku sampean mun tak bi Allah paringin jalan pese jen banyak min haitsu la yahtasib dari jalan cita eka sangka hadirin. Kan makin banyak lupa kering tua nikah. Iki na bangki. Bila lebih bandi bini anyar. Opo mun lima lenase. Pahi kedua ilum kamera. Ring tua negara pengiding bau na. Tapi kan tu ada nikah ki. Ada pi itu na. Bagus kering tua nikah. Ring tua nikah menikah bagusin hadirin. Bi Allah sampean bekal ibadati orang pecir, bekal ibadati orang untung. Para mila gak dintoh. Dari setelok seeka doa bi malaikat Jibril. Lebat Ramadan tu sata isapora. Disebut asmana kanjing Nabi tak maca solawat. Nyapok kering tua tapi tak bisa atetiaki masuk surga. Semoga setelok ni tak termasuk kau leben ajunan. Sehingga kau leben ajunan teti orang seselamat. Teti orang bercerah dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Yes, mari mulai. Orang ke Wangki sambian ni kabuk 5 menit kabung kau na depak 10 menit depak gula ka compok 3 jam bu. Mulai kul 12 depak kul 3 bu. Mun anang ngiding tak melo kambung ko. Lekku ki lekku berangkat boleh. Ku malam depak ke rumah kul 3 boleh. Mari pikir bila tang anak seandi alek mun yeto bu. Ngagila. Yang beda senda. Ayah. Ana lagi mulia kau ni. On. Makai sambil kerja semoga saya berdepak teluk ni kamanter ingat lagi. Jadi peleman tu beni karo apa kan nak tahu lebur. Beni dia tapi beda oleh nah. Apa kau cang kana? Kuntung teluk le. Haji ya gak ada iya. Ya kan bu kakek bu. Ya kan teluk hiburu juga bu. Apa mini bini ibu datang sekali gila deh kak. Iya maksudnya saya bahaskan telok ibu ruang. Saya itu aki. Jadi peleman ini maksudnya mak lek eke ngai. Jadi deki depak kecombong pahitanya aki bisa laki. Oleh apa sih ngaji kada? Telok. Apaan? Tahu kalau pai kok. Oke. Mun lebat Ramadan tu setek sekorang. Menter jauh dari soal. Sebut asmana kanjeng Nabi tak maca solawat manter tak masuk aswan nyapok ring tua 2 tak ala kau bagus sekali manter masuk nera telok ni manter tak tepak agak dengan punten tengah amin sehadir manter selamat dah manter teka hajat manter bercerah jadi orang selamat dunia akhirat rizkina banyak umurna barokah depak ke Mekah Madinah selakek si kita abini kelaban barokah na pangajian manter tulia pangki ben cuduna sebini si kita alake mayulek lake ko. Amin gua. Aja situ aja amin di. Manter tuli tabang kiban cudu nasi soleh. Amin. Pon. Hadirin segak dinta sudah saya berdepak. Kurang lebih nanya unsur saya tidak batas epon. Manabi beda bener dari saya berdepak kebenaran mutlak fadl dari Allah. Tu aji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina
ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب الحقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور، فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.